Philangpi Girls High School Alongle ang Kangarlo Aron Repen Hemrit Kachikim Clear Atumaphan Karbiang Long Autonomous Council Pen Katharli Asai Claim Pon Po Pudeta Pit Arnia Por Ateng Pen Eviction Sedera Jok Karbi Arat Ning Kangsamse Pen Pirang Kiamai Ingnipo Teripo achiklo ni phai troxy ningkan suri hinira inkoira trogani philang pialong Kheroni Girls High School lapen matikola along irrigation alongle Aron Repen kido kebe keche aswatuma phan Assam government lapen Karbiang Long Autonomous Council Kachari alokot choche junje atum chingwai datapi government alongle along kido arwada tumaphan dongka revenue circle pen eviction notice pidatapi pini thereponi phai troxy arnisi apor hotponlo sita council kacharia tumtong eviction ri putong kekhang maputa rada tumpen team Karbiang Long Kachari CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan karju padupon non MLA kilikaphan code of conduct data prang jongsi eviction ponpe pulote election chinine karbi tangte karbi pu athepi en ponsi puthot chesongpon nangkokpo lapen bangso kachesongalong kumadni jongsi arenga hu keso dokok pulote CEMC adai che enangji pusi phirang kyathingno ningjepo Kheroni pen kamsing dera report Karbiang Long News Channel altumla itu mencoba la terangke itu mencoba pen wanglo apor benang pole basi itu manta suri curi lo itu makisung mate itu makemang bang alang tumta ansosisi Karbiang Long kang pi bang pace thang po sining tepon lo basi kecingsi alam angan itu mangke dak kace tonang kok ate bangke itu bang ning Kangsamse sipak lang iglo ate council pen ladak laron repen kido tumo lag Kheroni la Girls High School along Aron Repen kedo tuman dakpen thale pu pola kechengsi alang litum council hen pen isi notice pipon lo alang tum notice ki pila ke 6/02/2026 laso hala sot pulo la nikrip ho apilo pulo tangte ni tum la dakpen ke la tum pan dakpen thale vek pu kusi Karbiang Long arat phan mate pache thang lo mate pachini lo bonsita me litum lang pono thekmono no achiklo jon joni soselo non anta laso ang deng bang piniani anta council pen thang ta keklem ponang ring bang thekpolong le delo lapen laso pit dongka revenue cycle ahin pen bang order pitulo labang ke 4/03/2026 laso order bang tapi pontulo dak bang thale vek pu isi alu bang pilo Karbiang Long ora ta theklong lo tinta bosita me laso api non ala 6 ani alang thale vek popu tapulo la 6 ani thale popu vitamin 6 pen non bang ko nang pa bathulo 7 pulilo 7 bangge thale popu pini ta thale le derlo si non bangke la tum ki ponthu bangke non ni phai kep pusipu mosta me update pa non da fix pelang la si la so hormu la bangke Karbiang Long ahin pensi notice mati isi order bangke ki pitang pete la kupilo la pini mane tong jungjung la putok wong tong kaslam order pinak lo malho tim Karbiang Long ahin pen si la so alu bang napale vek lo pulo non pinianian ta latum RD chen tekte detke bang so kenang kang nek tun cholo lo non la dakta thale pu pen non ko ane Karbiang Long arat atok anu ke do tum taning isi ning karong pu punakoko mane piniani bangke dak ke thale vek pu kusi council hin ben mangta alu pangta pangdak pondel barat ta manuti na theklong lo bosita me nora bang pilo kan je thu bangke Karbiang Long no lada PM ke bangi masih security phandan itum han bang kenang dokogi po posi ni tumang postponed koklo sigipu la sila non la girls school long le long la doning ko ya ke chege beaso tumhan la doning ko vet aphan ta jong sila an arzir pa dinglang arni hokpon ano anta pachun theke lang potemo hala pjr along aro la ke do tip la angkur tum han mangai mo hala kathali bang pilo klem pukala so ma tim Karbiang Long bang hala so ke pilo ke thak puke mate chilut chokoma thekthelo mamte thekthelo poche than dago ke klem thek tum dolang alang long sinon ke kali kalang putalam bang ta lerok kustami non Karbiang Long pen ke alang lo arpu ke thenai lo mata himer polo kali kalang alam ta alang li phalai jong si jongji pute bang ka prek phan mane asor ke jong chogi phe chokchi mati lasi ladak bang ke itumulo la ake hai CM Tuliram Ronghang ake hai tala bang ke alang ta RD pu bang ke asap ta chipi thekse delo
Avelu pumasi avedelo alang notice council pen sikipi vek alu api tami alang laso ordara teng claim kle a department tin atum phanta alu pale lab lab lo laso ani bangke nang tum na hole do dam stame la eviction along bangke nang tum na cerap dunai na cetu dunai pusi office tin along ta alu bang pale derlo latum phan cizin so tami me che therak tami me bang so na kang nek dun cholok latum ke adap prang pen latum bangke adap PhD department tum bangke ha hamren lang kang thumdam picketing là nó là eviction là phan là toàn đa cái claim cái đam tum phan lang juni tung doi busi lang tu pi đam là tum chisi ko ne chipadu aju pilo la penda forest tum nota dolo la tum ta atap la tum ke đam ke bang bon si ta me la tum men kupi tong ka chingwa ka phire ne ke claim tong thek thilo ne mata ari tong sirung ne la so pinia ta la so eviction manon ba claim ke delo sidak bage tum bage ningo memelo ning duk pilo nili tum dak song kutabe dhorom kutabe thang tabe ni tum dak karbiang lo arat ni tum dak philang pilong ke dorar tum sini tum mangai doso jolo therak tum melo bangso bang no nang lang tlo nang sak tholo nang tum long tim karbiang lo la siam doktor turam lo han ke thang aklem tek tele nang tum le ku pilo na klem tek ko sini tum phamang no nang lang tholo la si dak bagai ni tum ta ning oilo ning duk lo itu malang ko chotoy do na lenge the tum do anta mela bangke nang lang por karbiang lo arat panang lang propsi lage na pa therak lo lage oke dia kecil songan dengan tu pun bilang là bằng cái bằng si mình bên nét gitu tóc bộ bằng si kilo pipa piklo media có thể đồng same ini tong si pen cái hang pen kami na palit hekapot bằng si kilo pilo da sila lo pini aja semet pet la media bitung teman kang nang ko alam ti banggal lo ado we tame karbing lo ras tame chini lo pini tarik proxy arni ke karbing lo mate west karbing lo telangki mate Kheroni girl high school lo eviction popo karbing lo ato kono ras tame chini si ong lo sila so dim lo nili tum ningang samse cepak lang alam bang kening du cepak lang banggal lo pini tumi head jong pen tame birta long lo je labang so eviction la so bangso girl school lo tame eviction po putum yan tame kadto ka department tina fans tame notice pali lo lang tum an ni thama prang bes tame notice pali lo na cerap situ nai po lamang ke tapen department tina lang itum siklap an sidolo na si mang hui me lamang ke lalo open head jong tame karbing lo ton mas council long secretariat lapen joint secretary lapen alang itum pen press meet pen hang ni tum dak teklo sinili tum manggalang tum si question card thui mate lang tum si ni tum lam card thui pu ili tum labang so eviction aphan labang so along li phelang aphan ili tum eviction ji pa dia tare khot dia office tami hi possible in eviction se ma alang li tum phan nomor isilo lapen nomor hini bangke labang so talks labang so eviction ji polam ke lake ili tum man ke the ili tum asama chief minister dr Himanta Biswa Sharma pensi kedam tang ni pai krepo February achiklosi hadak goti lo la talks dolo sehara dak pensi alangli lam thi paklar dak lo je tarik choka bangke joy ke mesen me pen girls school long li bangke eviction bek popu tarik trok kusi hadak pen ke paklang lo la pen la suhud do thulang pijr issue da do lo la so tame tarik trok farman bangke girls school si eviction popu alangli lam thina paklang chi chak dono laki election pen related tawe la pen election pen thanga chera block tawe aposil la baki election vek po lasi haladak kala so longo principal secretary cm pen mp la pen alang itu circle office long yaro mon sk kadokowe mondol tomanta dosi ong hala so kadokowe hina pen chingwai sar pen sela dak lam thi paklang si pinian nikre pho kalilo hala sud bang pen hisab lo bolte nikre 15 pen hisab lo bote nikre pho parang lo pinian ke to chong lo sitame la so prang bang ke notice kapaklang karbing lo tolas council pen notice kapaklang dolo ni phai pli la pen chiklo bang ke February chiklo 2026 tame karbing lo tolas council pen notice pirol bang so girls school of alang to pan capacity rek je phat sita apit talks doko ko joine si ako lang ito man adir bang pabatchat lo
pabatchet po office tame pinyan bangke la tuman hisab lo padang te ceklo jon si den thurok po ceklo jok abat thu po si department tu mo pen head jong nili kelasi mo pen press meet lo ni tum ta theklong lo khala dak theklong ba bang mi mela mangke ceklo jona prang pen kachi si kachi danga hor musi mo pen head jong paklang bangke nili tum long departmentally asontin agriculture pen dang lo PWD forest department education PHE kato ko bitum men to kok cherap chitu choklim la pen loin or dak choklim pen si ala bang so eviction bang claim ji pulo tang de jeklo jono prang pila me yang clip ma karwing nong to mas council tim karwing nong to mangke mate council cari to mungke si hala bang tanil to marji tunang kokpo sinon lake rat pan kapamang uji pan pane rat pan kapaluji abigi sinon ke claim lake kini dakalam je kedam tang sarte bang cho long list me high case high death benefits me Aning kan si appearance si sayok je si rat kur paga join si eviction asona thak si labang so eviction di girls school eviction di phanta me mudam tang munit baini thom thialo non ako la soga eviction di phana ko munit hinang lang ba labang so along le ke government along le puchini dak pen pangthek pa me jong pa me documents party ko dok chok lim la pen arona tang chape me la pen tu mi het jong tame sarkul office ben ba alang itu men sami lam tu mi het jong order pa klang lo alang itu bangke kadok ko ci sik cedang thailo eviction popu la pen alang tu birta long ni litum birta ci birta woi pen birta long alang litum ben ke kaci sik cedang ke chok lim lo la pen loin order chok lim lo po sita ap jo baji sir kep ne baji choksi ne baji nat kep ne por ben ke time lat pot no je komane timkar beng lo CM tuliram lo hang tong lar lo ne komane council long asige thitum no lar ne hala bangke men change tor lo chisi chedang thailo nilitum department tin nilitum ta birta PHE bunoi kapre department bunoi PWD bunoi forest department bunoi nilitum aju thailo chisi chedang so thak si toi he jong ta me video long ta theklo Facebook long ta be komane ke lang ke andam photo pen data mobile pen ben apa pan pu komane ke ane tunia tim chisi chedang even JCB ka dog ben chisik thai lo tu chisik thai pin na fisi la bangso order ke paklang do pot ka paklang do ke la so order ka paklang council tung ka paklang ame thang tu people apong value bang chpa vi delo alang ni thongsi ajun tu pini son ki kumasi ladak force door de to ko pini do alam pathi entel hai bang ke la ke lampa chubai la ke alang itu election apa parji apa nabidi la ke ratu mang nang ne ratu la ke ka ako by chance mula langsung ka bilang piara cocilo kar biang long ang atokan no arat atokan tu mangke jong si labang so eviction se poten itum le adai lilo mo pinis suluk sudak musname alang itum kar biang long mas council tum sadai cheni leke athila dake kedam tang seme alang itum theklong lo ami karchen ladak munit ki thinang mane ke pine aria keng ke ponang ari keng aching nok nang tuna dulu si lason insiden pa bang wi phan ke alang li tum si check and balance bade alang li tum si rar ke mang ka ba chunia bang lo la pen ili to representative lo alang li tum si kar bing lo to mas council ka sari je la bang so a 6 sidol long ke alang li tum si kachari calon nanji mate misen men kan ka ba chunia tum lo tang ke nono so kagos pak lang po la so kagos ki joy pamandet phong kagos pak lang po kagos ki joy pamandet si ili tum bang ke non la bang so ningang samse je pak lang bang ke la bang tong si code pen alang li tum prabjin pen election aprang bangke ditum la oi kimi tum doan mate ladak kerang piara doan bangke karki bangke election aprang si election lek na po la pen het dong tame media lo lam the pak lang lo so long tame council secretary dong tame la bang ini tum project de lo itum departmentally jon itum sik chedang chok lim lo pana PC eviction ji pusi pap si la populo dang de la ke departmentally jo si choklap nahi pulatang dia lang itum ke mo election judet kali lo adingkan parde talang tum ke lam theke doi lok po si non la prabjin pe labang so alo gal school sab se long le pot bangke lang itum prabjin pen eviction nam po pusin itum bangke dak filang piarat mate filang pia awi kim kim bangka chuning ri lo kodok konda ka prang si laksana thak kami open na jong kami ualang li je personal julo polot si la salamang kala lo jong si aholo tema ili to kachisi kachedang thangna tabe non batte
nilitum cisong pada thang nata cisi jeta kami sita nilitum ace matha bangke lalo nilitum ke rat tum han bang si kamat hatu borat tum bang latum ke aning pung sentiment nutin tame aning pung situ ko posi alang itu bang mo cisong dut pulatang nilitum ke la kata ini athe penap jong penap sta me hai dipi tame karbia mai do langsung saksi penap dia aku dakta karbia mai nang tu ko pulatang te la suduk sudak tu ko pulote alang litum se adai ce energi pusi nilitum bangke langsung media true pen nilitum bangke klab dak pen lampe paklang non Kheroni ba phelang pi nilitum bang so pin arding hui pe ka sik pen nang se konsil tum order rate ben kam se klem klep pote nili ki puji bang ke non ke bang ji ta nang litum la update pi chop chop la pen ke dam tang cara li long ka che song ta hala ta election aprang pa dam se nang putong pu ma ma ten non ta election pa dam se nang putong pu ma ta se nilitum rata tum bang ke we mi tum bang ke nili ki pui bang ka du we ta nilitum ke nang litum yong si che song hai he pote nitum ma permission ang pinoi nilitum la so la don unkoi ve la ra la phan ka che song nang ji ba eviction ne bole nilitum rat do nilitum thurji jong si nilitum thurde na fit o nilitum thurde na fit pote nang litum konsil litum nilitum pholok pusa nang litum la dai to lo nilitum chipi chi lo ta nang litum dai lo la si nang litum order ateng pote la so order ke nilitum public rata tumle ke order pi gali mate ho konsil he men se order pi bole kopi bole la so a video chipi pe la so ka ko so bole de nang litum kinut cm em ba konsil long tim kar biang lo ko chi pu pia le lo nilitum han betai rata phana chong thui nang bole de nilitum nang che cholon de the ja the nang litum action khelo la khimeta be bode nilitum public han nang so nang so noi thai nilitum klempo bang so eviction la don ko ga farman ke jong sinang litum pulo open department tu chok sala pu forest officer so ra bang patumi banta chingsom huble la tu mai eviction ya long ki dunia pham komane electricity tu ne terek nei pu bang terek bom lo ha pw office la tum da bang terek bom lo ko people on te nang litum la conceal dum lo ko pi la lo ke joy ton chitin ma te nang litum ko lo me joy ton chitin no mane tim kar biang lo tu ka che plang ha ko pia joy ne lo la so ka go so la sineli media through media along pen ni ka pangda bangala le ka chuni ri dun bang la so le ko pi polo la so ka go se public tung tong bonai ma mate nang le tu ko mane IM tong bonai wong wong ma mate CM tong bonai wong wong ma la public nang le tu public fa na sap ta lang plot he ko pia ron no la ke ka sineli pui bang ke ni le tum ke apor bang nili tume chonghong bom lo 6 tarik bu takroi lo pini tarik proxy da nili tum kroi lo people ante pini eviction se dake bole nili tum bang ke pena big pen rada jong si kache song bu de nang li tum lo dai adai to ke nang li tum je ponang po nili puye him bang nili phanda nang amuka si ke jong amuka ja pu dal le da ke party dawe song dawe dharom dawe mo ke komane mane pola so hom bang jong di athe party bende khai bende party bende khai si ke the nili da khai joy ne si nili da kar jab du nang lam ni tu nong no na bang ke nang li tum bang pu po sita nang li tum no na mar khos ave po same no na ma jo se komane or party tu yong se da ma Kheroni la ma ta me meeting do bote force bang pharo li bang suri da nang li tum nong the start dak don ko vera phane election phane nang li tu khos long the ko nang li tu la ga ra phana pa mang hu la ke ko people of tai nang pamang hu biar ning ga rada phana ning papung nang ne padu ga rada phana ning papung ri lasi rada ning pung lo bolte mo jata hailo awa ka pran laso a pgr vijara joine apran dam juita dolo non dam bom lang ko dam bom lang ko laga nang litu ba kam lo lage mo nang litum se ok dailo nili pui bang betai nili tum rada phanang chong thuri noi rada phan bang akai keda nili phana ning sentiment bang nang pirino nilitum ke non ke aprang ala chugudam tang son jong se thuru me kar bang kar thuplum pulote laga nang litum se ok dai nili him pen bang ke lasi nilitum ke karbi nilitum ke party ave dharom ave dharmo ave athe party le ke the mona kali khai si ke the so jene si eviction se rak nang po nilitum him pen ke jong se eviction se pote nilitum rata tum se eviction da po lasi eviction da apike nang litum se ok dai le nili him pen